Assalamu alaikum, urmatlı, qadırlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahrına kelgen Peygamberimizin konoqtori. Bugün Xudoy taolom nasip qilib, muna Rajab oyында turabız. Bugün işembe kun. Xudoy buyursa tahajjud menen жаңы birinchiden qadam qo'yib, Xudoy buyursa Peygamberimizga birinchi salom aytuvning oldida turabız, bosog'osida turabız. Urmatlı bir tuğanlar, daha qayra aytabız. Balkim qancha atalarımızdan engsep kele albagan bir жерге kelip oturabız, ıyık жерге kelip oturabız. Xudoy taolom sizlerni chaqirib, ушул жерге kelgenge bir tavfiq berdi, mümkünçülük berdi. Көп şükür keltireli. Azır emne qilabız. Birinchi kirib atqanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e birinchi salam aytabız. Azır başlap kirgende bul jaqtan babu salam deb salam berүү деген eşiginden başlayбыз. Anan el көп ал жерде. Kirgen mezgilde birbirimizni qarab ал жерде qarab tura albayбыз. Ал жерде эмне qilabыз? Мындай карасаңыздар, адамдардын салам берип аткан жерде кол көтөрүшүнө эч кереги жок. Ошол туруп эле чоң шакекче бар мындай тоголок. Ошо чоң шакекченин тушунда пайгамбарыбыздын кабыры бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол чоң шакекченин тушуна келгенде пайгамбарыбызга салам бергендей кылып, дуалдын артында пайгамбарыбыз турат. Пайгамбарыбыз менин саламды күтүп атат дегендей жакшы бир ниет менен салам бересиздер. Тирүү адамга салам бергендей салам бересиздер. Анткени пайгамбарыбызга ким салам айтып, салават айткан болсо, дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ким мага салам жолдогон болсо, Аллах таала ошол адамдын саламын мага жеткиргенге чейин менин жанымды, рухумду денеме киргизет. Анан ошол саламды мен ошону кабыл алам дейт. Көрүңүздөр. Демек, бир эле бул жерде эмес, дүйнөнүн 4 бурчунда салаваттар айтылды. Тынбай, жер шар томолок шаар формасында болгон үчүн тынбай салаваттар айтылып атат пайгамбарыбызга. Мындайча айтканда, ошон үчүн биринчи пайгамбарыбызга ассаламу алейке я расулла деп туруп салам беребиз. Мындайча айтканда, ассаламу алейкум дайым эле салам айтабыз го, ошондой кылып салам айтабыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Андан кийин бир жарым мында кадам коюп туруп, Абу Бакир Сиддик пайгамбарыбыздын биринчи халифасы, пайгамбарыбыздын досу, пайгамбарыбыз менен өмүрүн бирге өткөргөн, дин жайылышына пайгамбарыбызды колдогон биринчи халифасы ким экен? Абу Бакир Сиддикка салам беребиз. Анан дагы бир кадам, жарым кадам коюп туруп, анан Абу Бакир Сиддиктин жанында Омар ибн Хаттаб, Амирул Муъминин, мусулмандардын падышасы болгон Омар ибн Хаттабга салам айтабыз. Ал жерде көп кармайт, ошол үчөө салам берип, анан чыгабыз. Анан дагы кийин салам бере беребиз дагы кайра кирип. Андан кийин анан мешитке кирип кетебиз дагы, ал жакта тахажжуд намаз. Тахажжуд дегени 2 рекет окусаңыз болот, 4 рекет окусаңыз болот. Ошолорду окуп туруп, саат 5тен канча өткөндө багамдат кирет экен. 5тен канча? 45. Ошого чейин тахажжуд окуп, витр намазыңызды окуйсуз, дуа окуйсуз, зикир тартасыз, Куран окуйсуз, Кудайдан суранып дегендей, ошо баардык ибадаттар кыла беребиз. Түшүнүктүү да? Андан кийин багамдаттын биринчи азан айтканда сүннөтүн окуйбуз, 2 рекет сүннөтү, анан жамаат менен 2 рекет парздын окуйбуз. Парздан кийин туруп, эмне кылабыз? Кадимкидей жаназа намазы окуйбуз. Мархумдарга деп туруп жаназа намазы окуйбуз. Тик туруп, жамаат менен бирге мархумдардын жаназасын окуганга ушул имамга уюдум деп туруп, Аллаху акбар дейбиз. Аллаху акбар дейбиз. Анан унутпаңыздар, ошол имам Аллаху акбар деген сайын биз дагы өзүбүз уга турганчалык тилибиз менен Аллаху акбар дешибиз керек. Эгерде унутпай турсак, анда жаназасы толук болбой калат. Бул жаназа намазынын собу эртең көрөсүздөр, саякатка чыккан мезгилде Ухуд деген чоң тоо бар, ошончолук чоң соопко, салмагы ошончолук чоң соопко ээ боло турган ибадат. Кудай буйрса, Алла таала баарыбыздын ушул зиратыбызды, ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун. Bölmelerde kanserlerini çok kollanmazlar, su kurup koymasın, ehtiyat bolunuzlar. Ana bunun içinde koridorlar koldarat algan yer var. Aslında daratkanalar var, tuvaletleri var ha aslında. Eğer çoğun daratka baram deseniz asla düşersizler tuvaletke.
Anam çok kol daratalım desengizler, kol butta bayağı jengil darat. Anda onun arkasına oturup darat alıp namaza kirsengizler bolot. Buna qarаңыздар. Mına Jaşıl kupolun altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri oşol жерде. Денесі oşol жерге koyulgan. Jaşıl kupoldu. Biz buna oң жақтан kirip өтканда жер қарап, ne kılabız? Birinci 10 kadam bilen meçhit eşiğini atlap atkanda 10 buttu bilen atlap salavat aytып barabız. Salavat aytып barıp turup anan oşol nemege jetkende anan keyin başыбызды көтөрүп туруp кадимгидей салам айтабыз. Azım o yerde oşondan bir meyip koyduk. Salavat aytабыз birinci. As-salatu was-salamu aleyke ya Resulullah. As-salatu was-salamu aleyke ya Resulullah. As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyke ya amin vahillah. Vahillah. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. O yaratkan Allah'ım. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina tawaffana ma'al abrar. Elf elf salatu elf elf selamu aleyke ya Resulullah. Elf elf salatu elf elf selamu aleyke ya Habiballah. Elf elf salatu elf elf selamu aleyke ya amin vahillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi bi'adad awraq al-ashjar ve amwajil bihar ve qatarat al-amtar. Vaghfir lana varhamna waltuf bina ya ilahana bi kulli salat minha şehade. Neşhedü en la ilahe illallah. Neşhedü en la ilahe illallah. Neşhedü en la ilahe illallah. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. O yaratkan Allah'ım, uşul künge çeyin kança salavatlar aytkan bolsak, kança soob işler atkargan bolsak, Allah'ım uşul soobdordu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, anın kutman sahabalarına, en başında Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh, Ömer ibn Faruk, Amir el-Mu'minin, Ömer el-Hattab'a, andan keyin Osman ibn Affan, oşono ile kalgan sahabalarga, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bülösüne, andan keyinki ötüp ketken alım, oliya zatlarının ruhlarına bağışladık ya Rabbim. Allah'ım bizden salamlarımızды, salavatlarımızды özün kabul kılgın. Allah'ım bizden atenelerimiz, bir tuğanlarımız, kança salamlardı jönötüştü. Allah'ım o şu salamlardı Peygamberimize aytıp geldik. Peygamberimize jetkirip geldik. Allah'ım jetkirip kör ya Rabbim. O yaratkan Allah'ım bu dünyada Peygamberimize tatlı ümmet bolup yaşagandı. Kıyamet günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in koşuna kılgın. Peygamberimizden şafaattan bizge nasip kılgın ya Rabbim. Allah'ım uşul jerde kol jayıp durgan bizden ağalarımızdan, bir tuğanlarımızdan Allah'ım kılgan ibadatlarını, ziyaratlarını özün kabul kılgın ya Rabbim. Allah'ım basıp kelgen kadımlarga hasanat, soob, darajalar yazgın. Ketken kemçiliklerimizde, katalarımızda Allah'ım özün keçirgin ya Rabbim. O yaratkan Allah'ım, bizden keyinki urpaktarga da uşul жерге kelişte özün nasip kılgın ya Rabbim. Allah'ım kel albay жатқан bir tuğanlarımız var, jakınlarımız var. Allah Teala alarga da Allah mümkünçülükleri bergin ya Rabbim. Alarda çakırıp uşul ıyık jellerge kelip Peygamberimizge salam aytıp, Peygamberimizin Allah Teala kıyamet günü şafaatını özün nasip kılgın ya Rabbim. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Yürümüzler. Olduklarına kiracı ama
Mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de 5 bakçalardan bir bakça. Bunda erteң жақсы түшүндүрөбүz. Кудай буйрса бул жерге атайы бир эме кылып кезек алып киребиз. Ол жерде чоң шекекченин тушуна барып пайгамбарга салам айтып өтө бересиздер. Таппаңыз. Могу жер пайгамбарыбыздын бөлмөсү бул жак. Бул жак минбары экөөнүн ортосу 5 бакчалардан бир бакча. Бул жерге кирген адам 5ке кирген болуп, дуасы кабыл болот. Азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тушуна барганда чоң шакекче бар. Нары кичине шакекчелердин алдында чоң көрүнүп турат. Ошол жерге барганда толук пайгамбар жакка карап, көк Абу Бакир радыйаллаху анху ошону толук менен кылып Абу Бакир радыйаллаху салам айтабыз. Андан кийин Омар ибн Хаттабка деп салам айтып анан чыгабыз. Сиздерге ким салам айт деген болсо, ошолордун аттан да салам айтышыңыздар керек. О Аллахтын элчиси, сага паланчалар салам айтты деп. Тахажжуд казын айтып атат мына. Көрдүңүздөр чоң шекечен, а? Assalamu alaikum ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Assalomu alaykum do'stlar, ularga Xudo xolasa Qo'ycha bilan birga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom aytib chiqdik.